Keblej wun pi parlok bro kebeju page kersan ya kini ke channel mau benar te parlok bro mentang wan ra chupi ba pentip yang chupi ya ke jela kai kaban sawan hapo madan side snat mau langwir ham rowel lingdo stadium te ya kini ke jela kai latih berukum ke Maulangwir Football Invitation Tournament arjar player jar arpo sau bal penjajah ke Maulangwir Sport Club dengan pentip cepi ya kajing lakai kaban sawan kata haka pradri gudi sembar arjar arpulai haka porci baje no paisi kaji akun haka tegesi kalong hapdeng Ketura United FC napo Garo Hill hapo napo Meghalaya kana kun bersa ya ka apu yemi FC na Nagalan kamut ka apu yemi kadina ka jalan Nagalan bat ka Ketura United FC na Garo Hill ka badena po ka Meghalaya hijongi kaji aku nak kata kalau kami internet lah hadu kata parlok riu it football suba wan ban page ban saki dalam kita kemat nomor kaji lakai hak kata kalau kami internet bah hadu kata hak Ketura kan ya aireng ban penlim ya ke apu yemi hak ba ke apu yemi ru kan ya kun bersa ban penlim bet ya Ketura United dan kini berarti tim kila belong balak ban krek ban wan rai player bertebit ban sap dan nget pin sawan ban page ya kan kaji lakai nomor ba kan kaji lakai kalau kami internet bah hadu kata baru arti tim kilo tim juga klan bor baham dengan ngakarpat ya pi baro ki parlok riu ik football kamtam na katiga tan Southwest Kari Listrik kumjuru na katan mau korwat hi baro kowe supawan ban pet ya kan gaji lakai bat sa kersan ru lagi nong penjaj da kaban siu ya kabairung cispa tingga kumban ai jinggersan ya ka Sport Club haka tegesi praterik haka ba pin siu cispa tingga kabairung pin sapet ya kan gaji lakai pin sa snohun hi jerut nomor ba kan gaji lakai nganget haka tegesi kalau ka internet bah nomor ba baru arti kitim kiba compare kiba ngim da yos ngu kwet nganget ba kini ki player kilong kiba kam tebit ba ni ki player kasih jongi haka tegesi sawan ban kersan sawan ban page dalak jongi kemat komjuru haka tegesi kalau ka bas ngutana chishu ya pi ki parlok ki bawan ban page kai ya kan gaji lakai nomor ba haka tegesi ke don gajing penelakai akwa pin tit ya kata tiket hadu arteli penyo san po tingka rapitit cispa tingka penyo hadu san teli tiket teki jing ai subha penyo kabaning kong arpo jar kaba archipo jar kaba live san hajar kaba sau hajar kaba san lajar kaba riu arja san spa kaba nyeo arajar bat kaba prakat san spa ya ki tiket endi tang hakatu kesngihi Fredrik disembar ajar arpolai kabo kapor ban penelakai kan long hadin balawai ka football match berhadin balawai ka football en penelakai ya kan ne kajing penelakai laki dulu lan pen klain sip nak mta jong pi ki parlok ki bawan ban pet kai hakatu kesngi lada pitit ya kan ne tiket tel Sobha ya si menta ban tit ya kan tiket san po tingkap nyu atlik tiket lan cispa penyo san tlik tiket kenapa penyo ya kan ka arpo hajar tingka ka baningkong teka jingwan pet kai jong pi kala man penlong man penban ya pi ban yo ya kan ka arpo hajar tingka kamut katno ga jingdon bok ya pi ki parlok bawan pet kai ha ka teka sngi san po tingka penyo ya ka arpo hajar tingka ka pisa bat ka jing yonong na ka jing pet ya ka football bat kumjuru ban yo ya kan bisa arpo hajar katno yo by Christmas ma pi ki parlok bawan pet kai ha ka teka sngi ditangkane pila sutu bahasa wana kategori praterik di sembar arjar pulai kaji akun kalong Ketura United kan kun percaya ka apu yemi FC jadi lakai kalong ke internet bahadu kata di wan ban page saki dalak jangi kemat bat kumjuru ban penit ban tit teknik tiket ban yo ya kena ke arpo jatingka kapisa ka ba ki dan du pratli ki price wat ka ba praru pinang yo kasan spa tingka pinyo na ka ba belasngi kasan spa tingka chisi hakwa pindut tang kacis pa san po tingka bairung kumjuru ke bai tiket ditangkane keblej bun yang saya kedua kategori apa madan sachnat keblej bun